namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course, I'm the like DJ Gift. I'm doing a thank you, link, of course. I'm being the president, and obviously, I'm passing national citizen. Then from there, like kids very very key link na event yele Gian Stadium, and then I'm of course the tell I mong here kushnen. Meshunge rangan. Yeah, so custom of course the 12th time Brenat. I mean, not Lamana post league of it's a DJ Gift. As you can see, if you get one of this post, like a music marayilo go varoji. This of course, the conversation and then of course, Africa avec la Africa avec la babon. So obviously, of course, it's referring to Benjamin the president. This of conversation go and stuff like that. So very very obviously related to the recent projects. Obviously, project of course inga feature and stuff like that. So basically, if you figure in take a analysis because. And yeah, to take good look DJ gift a cow when I the views after all over and so if you can take because by follow okay check out very very is top track 16,000 views as you can see kwala mona makaliwa but the okay check out kwala ka hlabu kwala tanishim shona kwala no ya sungule pula okay tanishim shona kwala kuma kunale ko sungula la nwa nate tunga the tracks to the ngala ka top ngovu mukuma already the above top track in a DJ Gift by far can caroshes Mara Makali and then top track 30,000 views for now at the moment. So if you can analyze so I don't know. I don't know guys, I don't know. So this is for conversation very good take I'm sure you net views are going. So that I should love show you miss the post. You should love I can take miss the post and stuff like that. And of course a remix layer go already like 11,000 views as you can see so very very even if anga maybe standard project chicken chicken still ever so I don't know how can we analyze it couldn't take it analyze so beef balance from cities because buy the views so I read the show the five secret baby comment master T shindisa should the analyze as long DJ gift the views ambo iloko winning ta ku wina xinjana ka Spotify na ku va ri ku bone ta analyze kahle sweswo around good Friday ku ta ku ri enough time and stuff like that and then of course ke ya ka King Tsinya vantshwa vele vele yi lingana event le Gian Stadium ka mishono vele vele i khale se ri ku hlasereni sungule yi hlasela vele vele lo kha yi hlasela hlavi ku nga swi koti no yimbelela ava cheli yona yi tlhe ya kambe yi hlasela ku hey vo the twins na vona va susiwa ba wena mhaka lewa however that's one of course around the 12th April ando hlamala hi post la and the post leyi wa very very after video karhi leyi nga ta hi landza very very no fika hlamala ni fanele kuma ku King Tsinya very very fika yi tsala ku va chava mpfula na xihangu se va ni fakile leswi of course yi nga fika yi kombisa swona kwala and then yi fika yi veka poster yona of course as you can see ta yi ri kona Gian Stadium mara hi King Tsinya ina ku already se mu onini man ina ku mu onini a hi tlheni ka video kona of course hi twa ku a ku ndleka yini tlheni mi komba ku yi one yini swa ndla vo tala mi nga swi cheka mara mi ni swi chekini swi leswi so a hi twini ku a yi kha yi ku yini King Tsinya la Master T losa ni kwate ngopfu a ni tlelangi tolo a ni twisisi ku minjhani na ku mi nyika fole folelela na ha lavi mizano laha mi buma kunene okay va le hansi ku na festival yi endliwaka a Giyani va ni pfalela handle mikwini va le festival lexi ni xi kombela ku ni kombela ku loko va festival va endla festival va ni pfalela handle ti-organizera letiyani ti-sponsora
i endlaku ku na mpfula ya xihangu yi fayelela timovha letiya na ti-organizera ta ti-event na ti-sponsora na ti-MC letiyani. Guys, leswi hi nga ta swi rhevelela mi ta hlamula na n'wina unless if maybe tshinya vantshwa yi ta kota ku va yi swi tlherisa ndzhaku ku endleka ni vasati hayi a hi continue-eni la tani kha ni mi riferisela swo vhele Va endla ku festival va ni pfalela handle mi ri kona. Ni kombela ku sweswi ku ba moya kusuka hi ti-19 loko va vambe mathende la ka festival ya vona Giyani, moya luwa wu rhwala mathende lama wu ya ma cukumeta dorobeni a Giyani a na ha zi na ku huwa pfukani ene sweswi mi pfukile se na mi vona na hala ku mi tshika ebiriviri va le hansi ni la ta mi chela matihlo lama mi tlele ngopfu famba ni tuza ti-event mi ri kona laniwa mi ni pfuni hi nchumu se ni mi ba hi biriviri ni kombela ku sweswiwani mi nga huwi mi famba mi tsipini mi ya vonya swilo leswiya. So guys, mina ni ya cheka maxelo ni so a mi ni fike ni cheka weather ni ri no huwa a ni se fike yo va coincidence ke ngi tshinya ku ndleka yini ke ngi tshinya a njhe a n'wina mi nga ona a mi ni fika ni hlamula ku fana ni cheka weather ni fanele kuma ku wa mona mpfula yi ta yi ri kona even Friday and also Saturday ma vona mhaka leyi na Monday ya ku yi ta yi kha yi ri kona mpfula ma vona ti 17 18 19 na ti 21 so hi khe ngi tshinya swi lava mi swi tlherisa ndzhaku man Thursday loko ni cheka la yi ti komba yi ri serious nyana la na nampundzu nyana yi nga na yena swintsanana nkogo loyi ze yi komba na hi kota ku predicta ka simple as long va yi kombini yi ngo hona nkarhi wun'wana na wun'wana and stuff like that so swi lava kingsinya yi lunghisa swa yo swi ngo onha le ka event leyi yi ri morning showers yi nga na nampundzu ku hi la as you can see kwala nsuku we cannot really predict it ku yi nga yanisa ku yini but yi komba yi kombina so hopefully a hi yona khe ngi tshinya swi yo kotlanisa loko ri yona hi lunghizani swilo swa n'wina khe ngi tshinya yeah and then of course khe hi vuya ka xonge rhangani loko hi le ka page ra yena ku ri khale kha promisa ku ta swikulu so as you can see kwaloni ko sungula of course ra ti 12 April hi fika poster a card there la nga fatsela ku loyi mana mina yesu as you can see kwalano swona kwaloni ku ku na 3 series leyi nga ta hi kha hi chekisa vele le ka vumenemene la as you can see swona ku na 3 series at the back yeah so she bought the car so hi ta hi vula tani ku congratulations to xonge rhangani u tirheni swinene a hi munhu wa ti-BMW even previous mi nga mi hleketa ku a na Polo even a BMW so swi komba munhu a ti rhandzela ku brand ya BMW and stuff like that congratulations to her as you can see yale tirhiseries yi tlhela sunroof le henhla tani leswi mi swi vonaka kwalaha loko hi cheka ndzhaku vhele at the background we can see the name of the dealership so swi ve simple loko hi kuma dealership of course ya kona so hi le Pretoria eGezina ma vona mhaka leyiwa so she bought the car at Infinite Auto Gezina as you can see she bought the car here laha nga xava kona as you can see wa swona background leyi of course a ri ka wena hi leyi laha of course a wu ve ku mahlweni ka wo kona the stuff like that and somehow maybe I might have found the car exit car I'm not sure I might have found it ta hi khe hi nghena vhele kha ni mi komba wona but of course hi kona as you can see xi vona laha va yimele kona va yime mahlweni ka this office hi laha va yimele kona so a hi chekeni ni vona master team of voko loni ngo ni wu kumini so after ku nghena ka their website ya Infinite Auto I think I personally believe maybe ni nga ni wu kumini ne ni vona i 32 close ku ya hi ti-details ma vona mhaka leyiwa so it's not this one ani leyi yi na email ya xonge rhangani so it's not this one leyi swi ti komba ku ri yona it's this one
ku na yona M Sport na yona leyi ma yona mhaka leyiwa so ni vona ti ri karhi ti yelana swinene loko ni kha ni ti cheka laha hambi vo coincidence mani wa ti ngo yelana swinene ngopfu na interior and stuff like that first of all hi sungula hi M liya na le ka video ni ma swa ku na M kwalano na le M hi vona yi kona la tlhelo la ku kombisa ku it's an M Sport as you can see unfortunately hi kota ku yi vona from the back loko a ni yi vona even from the back a swi ta ni olovela ni swona ku hi yona leya two pipe kona mhaka a swi ta ni olovela nyana so I believe maybe a va nga se clear hi ku na le mafasitere na swona ku na leyi na chrome la swi ti komba ti yelana swinene a ta yelana swinene ta yelana swinene and then kwati na sunroof tanihileswi mi nga swi vona mathayele they are the same even the interior ni mo langutisa very very la ka cockpit laha swa yelana tlhe hi languta laha ka gear lever laha swi na ku loko ku na chrome sort of silver color and then na le ka vanti hala so swi ti close ta fana exactly na leyi I'm not sure if vo va na duplicate yin'wana na a ni swi endleka mi kuma ku dealership yi na timovha to hlaya to yelana but ta yelana swinene ya xongorhangani loko hi cheka this car even the interior swona ku va na the same seats ta yelana swinene so ta kha hi vula swona ku congratulations to xongorhangani mi tirheni swinene leswi loko ri amukeza subscribe a ni kombela mi tlika subscribe